Reka nongere nkusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wo gukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV. Ikaze nanone nkwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye uba mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru bitandukanye tukugezaho. Reka nkubwire ko Ambasaderi Diane Gashumba yavuze ku biganiro bye n'umwami wa Suède n'imibereho y'abareberera. Hashize iminsi 156 Dr Diane Gashumba agizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Suède, aho arebereye inyungu zarwo mu bindi bihugu bine byo muri Scandinavia aribyo Norvège, Finland, Denmark ndetse na Iceland. Dr Diane Gashumba yahawe inshingano zo kuba Ambasaderi tariki ya 12 Kamena uyu mwaka. Suède yagombaga kumwemeza nk'uhagararira u Rwanda, agerayo tariki ya 28 Nzeri 2021. Yatangiye nyuma y'icyumweru amaze kubonana n'abashinzwe diplomasi. Ati yo umaze kubonana n'abashinzwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ukabereka ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bugenewe umwami wa Suède, buracya bakabugeza ku mwami ugahita ubona uburenganzira bwo gukora. Icyari gisigaye kwari ugushyikiriza umwami wa Suède Carl wa 16 Gustaf inyandiko zimwemerera guhagararira u Rwanda. Bagiranye ibiganiro byagarutse ku mubano w'ibihugu byombi. Ati nasanze umwami wa Suède azi u Rwanda. Icyambere twaganiriye yabanje kunyibutsa neza ko azi neza amateka y'igihugu cyacu, amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yibutsa ko ari ibihe bikomeye, anibaza uburyo igihugu cyabashije kwiyubaka nyuma y'ayo mahano. Ambasaderi Gashumba yasobanuye ko yagaragarije uyu mwami intambwe u Rwanda rwateye mu kwiyubaka binyuze mu bumwe n'ubwiyunge. Abahamwe n'ibyaha bya Jenoside bagahanwa, abasaba imbabazi bakazihabwa, ibikomere bikomorwa. Umwami Carl Gustaf wa 16 yashimye kandi u Rwanda ko rwafashe ingamba zikomeye mu kurwanya COVID-19 byatumye ubu ruri mu bihugu bya mbere ku isi byabashije guhashya ku buryo bugaragara iki cyorezo. Ambasaderi Diane Gashumba ati ikindi twaganiriye ni ubufatanye hagati y'ibihugu byacu byombi, Suède n'u Rwanda mu byerekeye uburezi. Hari amahirwe ahabwa abanyeshuri ba kaminuza, ubu bamaze kugera ku 100. Iyo gahunda imaze imyaka irenga 20 itangiye. Abanyeshuri bava muri kaminuza y'u Rwanda bakajya muri Suède kwiga. Abanyarwanda bajya kwiga muri Suède ni mu cyiciro cya Masters na PhD. Hari n'abajyayo bagiye mu bushakashatsi mu bijyanye n'ingufu, amashanyarazi n'ibindi. Ambasaderi Diane Gashumba ati hari n'andi mahirwe menshi ku bantu bize aha bahakoreye yo gukora imishinga iteza imbere igihugu, kandi bakabona uburyo cyangwa se inkunga buvuye muri ibi bihugu bwo kugira ngo iyi mishinga ishyirwe mu bikorwa. Yatanze urugero ku kibazo cy'imirire mibi mu bana kiri mu Rwanda, aho hari amahirwe ku mishinga y'abantu bize muri Suède cyangwa se mu bihugu byo muri Scandinavia bakagaragaza impamvu zitera iyo mirire mibi. Atayo ni amahirwe ahari, dushishikariza bize aho cyangwa se abagihari gusangiza bagenzi babo bakiri mu Rwanda n'ibigo bishinzwe icyo kibazo kugira ngo bwa bushakashatsi bushyirwe mu bikorwa. Itandukaniro ryo kuba minisitiri no kuba ambasaderi kandi ni rimwe mu byagarutsweho. Mbere y'uko Dr Diane Gashumba agirwa ambasaderi, yari yarayoboye minisiteri zitandukanye zirimo iy'ubuzima n'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Igihe kinini cye yakimaze mu nzego z'ubuzima nk'umuyobozi w'ibitaro n'umuganga, cyane ko aribyo yize. Yishimira ko yagiriwe icyizere cyo kuba mu nzego nkuru z'igihugu mu ngeri zitandukanye, ubu akaba yarahawe guhagararira igihugu mu bihugu 5. Ati aba ari amahirwe kuba uhagararira igihugu ahantu ushobora kuvoma ujyana mu gihugu cyawe. Usibye kuba ndi umuganga cyangwa se narayoboye ziriya minisiteri, ambasaderi aba agomba kwihugura akamenya igihugu uko gihagaze, akamenya ibyo yakwiga mu gihugu arimo, ariko akamenya n'ibyo yabasangiza kugira ngo izina ry'igihugu cyacu rimenyekane uko riri. Ishusho y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'ibihugu bya Scandinavia ni bimwe mu byagarutsweho. Ibihingwa byinshi byera mu Rwanda bisigaye bicuruzwa mu bihugu byo muri Scandinavia. Urugero ni nk'ikawa. Hari sosiyete icuruza ikawa ya mbere ikomeye muri Scandinavia yitwa Lofberg, ikorana n'abahinzi b'ikawa mu Rwanda ku buryo bayitunganya bakayicuruza mu bihugu birenga 40. Usibye gucuruza iyo kawa, iyi sosiyete yashinzwe mu 1906 irateganya gutangiza mu Rwanda imishinga igamije guteza imbere abahinzi bayo mu gihugu. Ati barashaka kureba uburyo twafatanya tukareba iyo mishinga yafasha abahinzi b'ikawa. Icyayi, indabo n'ubuki nabyo biragurwa cyane. Avoka zera mu Rwanda zishimirwa bidasanzwe ku isoko ryo mu ibyo bihugu nubwo zikiri nke.
Ati ikindi kizwi cyane hano ni ingagi zacu baradusura. Ejo umwami yambwiraga ko igikomangoma cya Suwede cyasuye ingagi muri 2010, ndanamutumira nti yazagaruka mu gikorwa cyo kwita izina, anyemera ko ari bubimubwire. Suwede irateganya gufasha u Rwanda mu mushinga igamije kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri, kubyaza imyanda ingufu z'amashanyarazi, ubworozi bw'amafi n'ibindi. Ati nk'igihugu cya Iceland usanga ubworozi bw'amafi bwarateye imbere. Hari abo muri Norvège batangiye kuza kubikorera mu Rwanda no muri Finland. Turi no gushishikariza abo muri Iceland kuzana imishinga bakadufasha kugira ngo amafi yacu atere imbere kandi agirire akamaro abaturarwanda. Dr Diane Gashumba yasobanuye ko iyo umuntu avuye mu Rwanda akenshi aribwo abona ubwiza bwarwo. Atanga urugero ku buryo ikirere cyarwo kidatuma umuntu agorwa n'ubuzima. Ati iyo ugeze muri ibi bihugu ukabona kuzongera kubona izuba amezi 2 gusa, nibwo ubona ubwiza bw'igihugu cyacu. Kubona imyaka umuntu afite agiye gutangira gufata vitamini D kugira ngo atagira ikibazo cyo kubura izuba, nibwo ubona ko dufite igihugu cyiza ugatangira kugikumbura utaramara amezi 3. Yavuze ko ibihugu byo muri Scandinavia bifite abantu bagira urugwiro, batwara ibintu buhoro buhoro ariko icyo bemeye bakagikora. Gusa nubwo bimeze bityo ntibimubuza gukumbura ibitonore, igitoki cyo mu Rwanda n'imboga zivuye mu murima. Ati ni akazi umuntu aba agomba kugakora, ariko rwose u Rwanda ntako rusa, umuntu ahita abibona umaze iminsi biraha. Ambasaderi Gashumba yatangaje ko abanyarwanda baba muri Suwede babayeho neza, bafite akazi bose. Ati nta mwana uri mu bibazo by'ubusinzi, mu bikorwa bigayitse, bafite n'ishuri bigishirizamo abana ikinyarwanda, baranakizi, barakivuga, babigisha kubyina, babigisha umuco nyarwanda. Ambasaderi Gashumba mbere yo gushyikiriza umwami wa Suwede impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda, yabonanye kandi n'abanyarwanda batuye muri iki gihugu, abasaba kurushaho guhesha isura nziza igihugu cyababyaye. Mu bindi byagarutsweho kandi nuko inteko yatabarije abaturage ku bibazo by'izamuka ry'ibiciro. Abagize inteko ishinga amategeko basabye Banki Nkuru y'u Rwanda kugira icyo ikora ku izamuka ry'ibiciro ry'ibicuruzwa bitandukanye bikenerwa na benshi, ariko Guverineri John Rwangombwa avuga ko nta kibazo gihari. Abadepite bagaragaje ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku itariki ya 18 Ugushyingo 2021, bagaragaje ko mu byahenze harimo ibiribwa, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Senateri Mugisha Alex yavuze ko mu nshingano z'ibanze za Banki Nkuru y'Igihugu harimo kubungabunga ubusugire bw'ibiciro ku masoko, ariko kuri ubu bikaba bihindagurika cyane. Ati nyuma y'ukwezi kumwe usubira ku isoko ugasanga ibiciro byarahindutse, by'umwihariko iby'ibiribwa bikoreshwa kenshi, iby'ubwubatsi bikenerwa na benshi birazamuka cyane ku buryo biteye impungenge. Yakomeje agira ati hari icyaba kiri gukorwa kugira ngo ibiciro bisubire ku murongo, ku buryo mu gihe runaka byagaragara ko hari impinduka zizaba zabaye mu bukungu bw'igihugu. Senateri Mupenzi George nawe yavuze ko muri politiki y'ifaranga harimo gukumira ihindagurika rikabije ry'ibiciro ku isoko no gushyigikira ubudahungabana bw'ubukungu. Nyamara raporo ya BNR bigaragara ko ifaranga ry'u Rwanda rigenda rita agaciro ugereranyije n'amapawundi, amadolari, amayero ndetse n'amafaranga y'ibihugu byo mu karere. Yasabye ko hasobanurwa uko guta agaciro kw'ifaranga ry'u Rwanda bihuzwa n'izamuka ry'ibiciro rya hato na hato. Raporo ngarukakwezi y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yo Kwakira 2021 igaragaza ko ibiciro by'ibiribwa byazamutseho 7.5% ugereranyije n'umwaka ushize, byiyongereyeho 0.5% ugereranyije n'ukwezi gushize. Ibiciro by'ingufu byazamutseho 1.8% ku mwaka ndetse na 0.8% ku kwezi. Muribwa ibivugwaho kuzamura igiciro birimo amavuta yo guteka, aho litiro igeze ku 2,500, isukari igeze ku mafaranga 200, inyama ndetse n'ibindi. Mu bindi, isabune yaguraga amafaranga 100 n'umwaka ushize, ubu igiciro cyayo kikubye inshuro 2. Icupa rya gaze ry'ibiro 6 ryaguraga 6,000 riragura 8,500, iry'ibiro 12 rikagura 16,500, ibiro 15 biri ku 20,500 mu gihe ibiro 20 bigura 27,500. Depite Bizimana Minani yagaragaje impungenge ku izamuka ry'ubukungu mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye muri iki gihe byikubye hafi 50%. Ati ubundi iyo ibiciro bizamuka ubukungu buragabanuka, kandi Guverineri wa Banki Nkuru yatubwiye ko ubukungu bw'u Rwanda buzamukaho 4.4%. Uyu mwaka kandi guhera uyu mwaka ibiciro byakomeje gutumbagira. Atubwira icyizere yaha abanyarwanda ko ibyo biciro bizamuka nk'uko ubukungu buzazamuka ku kigero gishimishije.
Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yavuze ko bishoboka kuba abantu babona ibiciro byarazamutse cyangwa se byaramanutse ariko nta kintu kidasanzwe cyabaye. Ati murimo muravuga ngo ibiciro byarahindaguritse bikabije ariko izamuka ry'ibiciro riri hasi cyane. Mu mezi nk'ane ashize izamuka ry'ibiciro ryari munsi ya zero. Hari uwavuze ngo uyu mwaka ibiciro biratumbagira. Ntabwo ari byo. Uyu mwaka impuzandengo yo izaba ari 0.7% iri munsi ya kabiri. Rwangombwa yakomeje avuga ko impamvu ari uko u Rwanda rwagize umusaruro mwiza mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri by'uyu mwaka byatumye ibiciro by'ibiribwa bigabanuka ugereranyije n'umwaka wa 2020. Ikindi ngo nuko leta yagize amafaranga yigomwa kugira ngo ibiciro by'ingendo bitazamuka. Ngo guta agaciro k'ifaranga ntibibuza ubukungu bw'igihugu kuzamuka. U Rwanda ruri mu bihugu bishaka kwihuta mu iterambere. Muri uru rwego rukeneye gutumiza ibintu byinshi mu mahanga bikenerwa ku ishoramari no kubaka inganda. Rwangombwa yavuze ko ibi bijyana n'uko abantu bagenda barushaho guhindura ubuzima bwabo, ibyo bakeneraga bigahinduka bikaba ngombwa ko hagira bitumizwa mu mahanga. Ati niyo mpamvu ibyo u Rwanda rutumiza hanze biruta ibyo rujyanayo. Ibi bituma amadovize yinjira mu gihugu agabanuka. Ati ibintu bikenerwa ari byinshi kuruta ibihari, igiciro cy'ibyo bintu kirazamuka kubera ko abakeneye amadovize ari benshi kurusha abayazana. Igiciro cy'amadovize kizamuka nibyo bita guta agaciro k'ifaranga. Yakomeje avuga ko nubwo byitwa ifaranga ryateye agaciro ntabwo biba ari bibi gusa kuko ifaranga rigendana n'uko ubukungu buhagaze, kandi ko guta agaciro k'ifaranga bitabuza ko ubukungu buzamuka. Ku ifaranga ryateye agaciro ku kigero cya 4 ndetse na 5% ngo ntabwo ibintu biba byacitse bigendanye n'imiterere y'ubukungu bw'igihugu. Byongeye ngo imibare BNR itangaza yuko ubukungu buzazamuka iba yashingiwe ku kintu runaka bitandukanye n'ibigize ubukungu bw'igihugu. Mu bindi byagarutsweho n'uko urukiko rwanze ko Nyiramasuhuko afungurwa atarangije igihano. Perezida w'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, umucamanza Carmel Agius, yanze kurekura Pauline Nyiramasuhuko atarangije igihano nk'uko yaherukaga kubisaba. Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'abari n'abategarugori afungiwe muri Senegal kuva muri Nyakanga 2018, aho agomba kurangiriza igihano cy'imyaka 47 yakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Icyemezo cy'urukiko cyo ku ya 10 Ugushyingo 2021 kigaragaza ko Nyiramasuhuko yandikiye urwego ku wa 24 Nzeri 2020 asaba kurekurwa atarangije igihano yakatiwe atanga impamvu z'ubuzima bwe butameze neza. Umucamanza avuga ko ku ya 3 Gashyantare 2021 ubwanditsi bw'urwego bwandikiye ubuyobozi bwa Senegal bubaza niba hashingiwe ku mategeko y'icyo gihugu Nyiramasuhuko yemerewe gufungurwa atarangije igihano, gusa ngo nta gisubizo bwigeze butanga. Ni mu gihe amategeko y'urwego ateganya ko umuntu ashobora kurekurwa atarangije igihano igihe amaze kurangiza nibura 2/3 by'igifungo yakatiwe. Kuri iyo ngingo icyemezo cy'umucamanza kigira kiti bijyanye n'uko Nyiramasuhuko azaba atararangiza 2/3 by'igihano cy'imyaka 47 yakatiwe kugeza muri Nyakanga 2027 ntabwo aruzuza ibisabwa n'urwego mu kurekurwa atarangije igihano. Uretse iyo ngingo ariko itegeko riha perezida w'urwego ububasha bwo kuba yarekura abakatiwe n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda cyangwa se yahoze ari Yugoslavia hashingiwe ku zindi mpamvu zihariye. Icyemezo cy'urukiko kivuga ku bijyanye n'impamvu z'ubuzima Nyiramasuhuko yitwazaga. Umucamanza Agius yasabye ubuyobozi bwa Senegal raporo ya muganga ndetse akayihabwa, gusa ngo yaje gusanga ubusabe bwa Nyiramasuhuko na raporo ya muganga bidatanga amakuru ku mpamvu zihariye zatuma Nyiramasuhuko arekurwa atarangije igihano. Icyo gihe ngo yanagishije inama abacamanza bagenzi be William Sekure ndetse na Liu Dakuni bari banagize inteko iburanisha yaciye urubanza rwa Nyiramasuhuko. Icyemezo cy'umucamanza Agius gikomeza kigira kiti hashingiwe kuba umucamanza Sekure n'umucamanza Liu dusangiye uburyo tubonamo ko Nyiramasuhuko atujuje ibisabwa ngo abe yarekurwa atarangije igihano kugeza ubu, no kuba nta mpamvu zikomeye cyangwa se zihariye zagaragajwe zakumvikanisha impamvu yarekurwa mbere yo kurangiza 2/3 by'igifungo yakatiwe nk'uko biteganwa. Ku bw'izo mpamvu zose nanze ubwo busabe. Nyiramasuhuko yavukiye mu cyahoze ari komine Ndora muri perefegitura ya Butare muri Mata 1946. Tariki ya 16 Mata 1992 yagizwe minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'abari n'abategarugori muri guverinoma ya mbere yari ihuriweho n'amashyaka menshi yariyobowe na Nsengiyaremye wari minisitiri w'intebe. Amaze kuba minisitiri yatorewe kuba umwe mu bagize komite ya MRND ku rwego rw'igihugu hagarariye perefegitura ya Butare. Mu gihe cya jenoside yari minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'abari n'abategarugori muri guverinoma y'agateganyo
yayoborwaga na Jean Kambanda. Nyiramasuhuko Pauline afatwa nk'uwari ushinzwe igikorwa cyo gutsemba abatutsi muri Butare. Yavuye mu Rwanda tariki ya 18 Nyakanga 1994 aza gufatirwa muri Kenya ku ya 18 Nyakanga 1997, yimurirwa Arusha muri Tanzania ngo aburanishwe na ICTR. Urukiko ku ya 14 Ukuboza 2005 ku ya 14 Ukuboza 2015 urugereko rw'ubujurire rwaje guhindura igihano yahawe akatirwa gufungwa imyaka 47.